Musio mututi Daniel Sniper iwete uturo bwa obonende buru watine kuma gavana wa Meru Kawira Mwangaza reguane pa uthiri mbesa milioni 86 mwekuru wa Sniper uwete weke gitene ka kintukira akwithira kienda ni mukuru wa wethira akiona kioto ende te wakiro nyumba kana kwithira akiurirwa ngari uwete wethirite bakiri nonto ni barereirite gavana akethira kirombore keri kumena mere yawe ende bona nonkakiri na ate kwariria untobo Marion Karugi ana ribotie. Mwili wakisema haki ipatikane, si haki ipatikane, wako katika siasa na biashara. Ile ni biashara yao. Wameweka pay bill, wanachukua pesa, wanajaza mafuta kwa MCA, zingine wanakula. Huyo mama ambaye anachangiwa pesa wakisema ni haki kwa Sniper. Kitu ya kwanza, tunataka ajengewe nyumba ya ghorofa. Number 2, anunuliwe Prado. Number 3, afunguliwe trust fund ya education ya watoto wake. Ni miario ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza ya uka nyuma akiaria na andiki banteto yoruria ikukia mututigi Bernard Muthiani ura wijekene Sniper. Miario familia ya Sniper imeneretia nene na kureana nayo bakiwa batona mbecha taiu na miario ezi ni ya kubaira itio na kinya wikiro turobo watine bwa kwithukwa ni endio kithanara bateandite. Itukuibwa tuteaneri na tutiwiritwe ya family ndirawona mtu akivalue mbeca nkurukie moyo untukwe antu bakupendo rumors bakiwa family ati ikuothetwe milioni 86 so kiuria kietu ikimwe nujo wina access ya account nontu itukumenya account ira ikuotherwa pay bill ira yikairwo mbeca iu the owner nora wina access imwe kurwo Sniper no ti mtu ungi wumba wita nyala either bank statement kana either balance ekuwa ati kwina milioni 86 iku risk kinya maisha ya family na mwekuru woke nontu ake ya kuvamiwa any time akira warita milioni 86 tiwiti kiasioneka so tuwe na kithikiro na antu ibatu excuse ibatu ekanya uroti na vote thio romba murungu jwambia nende leo juromba lakini batu tuwe family tutitigiria stories ya mbeca cikirwo ntetone cieria kuingila justice nontu kinyaka wa milioni yana justice kekonekana ukethira etikitie justice kayurawa batu na tuitikitie kwina murungu na nuo tethetie family na bura tumba kuwa iboya sana ki well wishers bara bethirite betethia family imwe kwa imwe baba ingi na tuwe family urokuanga mbeca nire anawa tutaciona no kana kethira nenkairwa akarira na akurira lakini tumwire twina thina twi family milioni 86 akuwira araikite na aturetere tucitaji. I'm worried nya maisha yakwa yari atari na nturia nkurincha ngiri milioni 86 na nya chionga ntekoni na mbeca ire. I'm afraid nyangieta no ntanto bariona bakono mbeca cietete actually nyingwati na mbeca ciumete okaiba muntu from no instead nyoro maua at least nya pole ake ikuincha ngiri milioni 86 irote ombainya ko runya no chiona ni otombainya kona ni mbeca iu. I'm worried, I'm insecure, so inkoromba inya at least nipate security nontunya thaingi atwa mbeca ya thainya nteona nya cia kunenkanira and my life is at risk. Mi staki my Prado, staki what mi nataka tu justice iyonka kenkoenda to my lovely husband. Raku ati mwekuru Sniper na urirwe Prado mwekuru Sniper netherwe tuli uria ri kamoyo jwa muntu iyo atwire kura Prado ka mukuru wa muntu akorwa wakenda urirwa Prado o mwirire moyo jo ijo keja kura Prado no so ura witikitia ati na ndie meyo kenda ona Prado ingwitikia utio kisi family nyumba family ti kwenda nyumba yuri na tharike mtu bariwani kabarakiri kuma gavana ikurita miario eu bakithwana cia icokera kuromborekeri ni ontu ni miario tibui no indi amono kira kwao utebu bwakarika batu twe ya family twakirite itarira ya kuma miario ira yarirwe babeta press conference itwajukirie kanya kakwamba nontu nubwamba ustuka kwistiche mutongoria we waracia bukamba kuthuya kwethira muntu we na kiongo ki kamili so tutisha itwambire okaranthi tuona twi family nontu itukwirwo kwiba ikiri wakiri kwibo tukuibwa mutongoria akiwa ngaga ikiranga wo wakiri barabe ya Burundi guru ne Kenya so itwakarire nthi ya family twamba kuthuya miario eu tumenyoreri nikyo tukwarite ka tutirona
ikanya turaejanite tuona kwethira inya muntu no icokere aturo correct miario ewe na kiri barabara na ciuria yanire akaurukwa mututigi Sniper ura mwankari umwiri joe juri nyumbene yaku yani yo macokio kuma kiri family CI embathithetie bwega na ni asante na shukrani no ndo ora bathithetie no ndo antugo ira banjiriirie ngui kinya bangi batari athiongo no ndo athiurunga no ndo ndukuthuriria kioto na au ne ngua ni asante ne banathithirie ngui cia ende une bathiaritie batathumburira antu bonthe bara bathiaritie engwenda bawatwe nabo banengera ndibi bai anjiriria gwika atia kwenderea na mamba kwi ciuria tukurangwa na une antu ithie tukaurugia mwiri yo Sniper batwe twina githigiro kinene muno na tukiona mwiri yo mutano ucio githangika muthangika yu kuthangika na baraba morwere bataturirie nire betito moro kana batwira baito moro antiko fulani kwa batwe tukiurugia mwiri yo no justice Sniper ikamba kuoneka kumwira Sniper weria uro kuri ntukwire kuyuka thikwa wethikwa ntukwira uma bukaroma batute meo muthika tutena uma bwetu ni arangi na wa Sniper Nkanjira atumite ntumwa kire waziri wa urimi Mithika Linturi mwaria wa Meru na kumuria na araniria na Rais Ruto amurikanie wirane abekire rua rira arari kaunti ya Meru ya kuthiatira kioto kia mututigi Sniper. Rais Samuel Ruto nimemsikia akisema DCI wafuatilie hiyo maneno kamili. Asiwe amesema na mdomo, hawe amesema alafu atende ripoti itufikie. Kingine nasema Mithika Linturi ndio msemaji wa Meru. Nimemtuma direct mpaka kwa Rais Ruto aende amwambia kuna shida. Tena shida kubwa. Abambanua hiyo maneno, atuwekee vizuri kwa sababu amesema hiyo kijana afuatiliwe na maneno yake yajulikane. Sasa asisema na mdomo, aseme na vitendo. Nkiripotera Weru TV kumembe Bito Marion Karugi wa Kinyua.